Ir-rappreżentant Oli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Federica Mogherini għamlet l-ewwel żjara uffiċjali f'pajjiżna. Iltaqgħet mal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja fejn it-tnejn qablu li f'dan iż-żmien inċertezza fir-reġjun huwa essenzjali li pajjiżna jipprepara programm realistiku għall-Presidenza. Fil-fatt istqarret li l-Presidenza Maltija ġejja fi żmien eċċellenti biex l-Unjoni Ewropea terġa' tħares lejn il-Baħar Mediterran bħala Baħar Ewropew bl-opportunitajiet u l-isfidi kollha li jġib miegħu. The Maltese presidency, I believe, will offer the European Union the opportunity to work with the southern side of the Mediterranean, with Africa, not only in terms of migration, but also in terms of partnership and investments and growth. We will use the presidency also to prepare the next EU-Africa summit that will take place in the second part of 2017. Building on the very good results of the Valletta Summit. Flaqa mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella, ir-rappreżentant Oli tal-Unjoni sostniet li l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ kontinenti fil-qasam tal-immigrazzjoni legali kif miftiem fil-Valletta Summit qed iħalli l-ewwel riżultati. We're starting to see the first results. We're starting to see the IOM in Niger, for instance, starting to arrange the returns, voluntary returns. So the machine of the international partnership in terms of managing this phenomenon and preventing the loss of lives has started to work at a pace that was never so intense before. Mogherini saħqet li l-Unjoni Ewropea fl-aħħar qed tinduna li l-għaqda bejn iż-żewġ kontinenti hija iċ-ċavetta l-futur Paċifiku u bekk saħqet fuq l-importanza li l-Baħar Mediterran ma jibqax żona li jara l-kaos u l-imwiet iżda jkun sors ta' kooperazzjoni. Il-Ministru Vella deskriva żjara ta' Mogherini bħala opportunità ta' diskussjoni formali dwar il-prijoritajiet ewlenin tal-Presidenza Maltija u x'inhuma r-riżultati mixtieqa fl-aħħar tat-terminu. Unity and the stability of Europe depends heavily on what happens in the Mediterranean. If there was ever any need to prove that, I mean, these are the times we're living with the problems that we have around us. But at the same time, we also said that we'll be talking about the opportunities that this region has and which we can exploit together.